Busuk budget in Saidaman, Tini and Bukani Mokoli Mutiklayo, only 1.2 crore. Budget only. Zezago TTADC area, 70% of geographical area no cover kayo. 35% population, Tini state ni cover kayo. Zezago 27,000 crore plus budget in ko. Matro 679 crore budget in ko. Aron bising education, one of the most important society no judi strong khai tlang ni kai a jaga 1.2 crore khai. Divide khai na je 1.2 crore divided by 1633 school busuk khai matro 7,348 rupees. Shocking. 7,348 teka matro ekta school klayu per year ro. Bahai ke development nai. Bahai ke development nai orang bai. Je jagao ang sanen musung CAG report tini hijack BJP Supreme Court kajjo choli tongo pray 215 crore khaye kaisa 1 kilometer lama sanam tini ni Dwarka rogo borok unkor thango othoso sini TTADCO area wo bus khaibe PWD department ni 3 hoite 4 crore hayo 1 kilometer lama sanam na thangkang kai 1 crore thango budget ha 4 kilometer se sanaman a rangbai je jago 7,132.56 square kilometer tongo a jago development khanya boge 4 crore by bahai ke development khanya sade je jago ni ko state ni je education department price 1200 crore budget sanction khayu 1200 crore divided by 1.2 crore sini TTADC ni 1200 bosor sungman asingna haja state ni ek bosor ni je budget no sing equal khanya boge sing 1200 bosor mana sini haja bahai ke ani khatang ni takukte bukuk songni sajla song sajik songni education no kongnai aboni bagai singtini bubakrani leadership by single point demand khai tongo greater Tripura land